Aner malaken yam kanu online TV channel biya kamal ne diala koni linga roi ne gwasame kod mojo pal point en jobana kwen gwasame jomo goro de kona link ken yam en walle chanka di kapay bakel ron kine dangraw di jan dangraw di bana jome bana jelink ke jome shalat gwasame ne ten kontelet ke kirma yadi de la cabinet ne ten late ka parliament wa ken mete ke dol ne ka gwase dan e sha dr MACHAR chaja yen ke je ka pay diok ron kine dangraw di jan dangraw di ko dr MACHAR yan ke je shang yandang rew bakel ka pay diok en kuma keli rew wikke so sudan ken dol ken madol ne ga gwade dane cha dr MACHAR cha de lat lwa yena dore shune dialang was mo chwa kum cha chu ga ka changa dol ma sham dol kana malat ne dit la kene de kona lat ka ngwana shala no ne kuma kirma yadi karwade la jikware kene konte ka pade SPLM ne dialten ko ken chet ka bonten ko ken wa cha ka gagrar tel rama dol ke kirma yadi men nyam dol na ka je ku dr MACHAR ko dr MACHAR je ramadan en la open ka kirma yadi ke ramadan te ke ter ke kirma yadi aje ramadan lati dia la kalat ke kwida me kan dr MACHAR kana kon lun changa dol meeting de kon lat ke re parliament ka shikana wegwa mun kula to gene ne ten content ke ten laren tamma ke ne ten content lan ne kirma yadi chigane dial an kuma ke le kuma so sudan ci aje ngaje no ti dial chaka kapchong ne ka gwade dan e ci korche to je re wi ka nasir kam de ni ke ne Nuer y army me ci kirma yadi te guje no be te kering mudi long cho goro baroda lwake kuma Uganda shwe UPDF chuka nongre wich united wan nong chulo dien chu jega long ngom non kirma yadit kuma de kuma Uganda ga jamore we ka juba chaji gano jen dwale jen gu jen o jen ba kwera ba jakan chaji gano jin kur ter ga jen neka nasir do ba dien de kwera de jakan ga jamo chelar no michirek miche tuok dor dan tan watin la jena bala wonere we ka juba jen dana dwal ke je cha kirma yadit chaji tich ka yo to wan te der yor ping ka kwide ni Ugandan te der kam ke ka ta dana gang ka je re we ka juba ramnan te teko bane diala ti ba ka nyon ke be kore be ko won yamre wika so sudan e bol mel tel rada dien re kuma ka kelu ne de konti la siasin ki politician tel lad mel wankane bol mel karwar jaram dana cha kam laden tama eno kandol kana madol la kabane ne nyoda jen wo shi so sudan ngwata mo che je kuma kirma yadi che je ne diala konan te ka bonte gol chiketelot jen cha jene no sha ka kap chonga men to man peace initiative tel mal me be ka ke tel jodien cha jen wanka milyan ka je tite diala konti lat ka already re wika so sudan chike collapse ka do badien mi jekan kaje o cha dr MACHAR cha je yen re wich ka juba ajen mi yerte diality telemwe lorode nen yena ba en international community kukan kuma ke mi yadi kukan ga jogono lon dr MACHAR biti dial bi galet ala kuma mi shi dier kaneten konte shure wida na mo shi kuma sha ka jog nuku yene din wan ku yen ga displace gonten kon integraten chet kan wara kon na ka wer kan shang buga ke ganshim ne re wika so sudan ku yene no de mal daraben telemal kirma yadi tetererika che sharka chaganyon janote ke joy achanga jalchele che jalelwang che jadun tene jan kanetin kon tin la doctor tin kon tin kulete kude ko baje kula mo ka wala tek jo ngolian gwasa me obi angaje ne ti diare wika so sudan chaka kapchon ka ko chonko kwinguka ka ka chonko che kirma yadit wan tare che jeyen ne diare to guje ke la kon tere ram gwa ke je ne dial to tele ka lot ke je kirma yadit ramandana ndwala ka je ka rwade e dr MACHAR ten ajen menen yena tame che dial chaka kapchon tele mi le rode tele mi shale dol chajeling ne ka gwate dan ti kana non se no ba parliament ba meeting ba nyoko melep ke je duno ngode chane no chane dial chaka wo re kuma ka jawo de mani jingmon che jingmon de jidi chaka latten cha kwar wan chaka wo che dombu malbe ben ngode we jeno ne dial ati dombu kana iti go jen do badana be jen go be kum be je yen ke je dundo tele mugwa mulo rode kima yadi tene jen chong re we ka so sudan la we kwanyamo choro de lut ala ngi yara madar miche manti ka be la we gudena mo chenna mo kana mo ya kima yadi che wide che je jen poinde ke jelwa ye ke chiga telot kima yadi dole lonko dong dar jere kwara biata kama